Ny olona any amin'ny sisiny tsy afaka mandinika tsara, ary ny olona eto ampovoany fetsifetsy ratsy amin'ny tsisy dikany, no sady manambany. Maninona no hoe ny olona any amin'ny sisiny tsy afaka mandinika tsara? Tsotra mifalina. Nareo no nifidy an'Andry Rajoelina. Nareo no mipoerapoera be hoe anay Andry, sao ilay firenena anakay. De rehefa tapitra izay borita nataonareo zay, de zao miborita vaovao ataonareo indray mitaky État fédéral. Raha afaka nandinika nareo de mahalala tsara fa ireo député ao aminareo reo tsy manao ny asan'ireo. Ireo mpitondra fanjakana any amin'ny parti misy anareo tsisy ninina zava-bitany. Matoa hatramin'izao de Antananarivo ihany afaka manao passeport. Ary raha amin'ny passeport tompoko de tsy ampy hitakiana hoe ataovy État fédéral io satria tsy mitovy ny conscientisation ary tsy mitovy niveau iarahana miainga. Noho izany miteraka insécurité, indrindra raha tsy voafehy ampitandro ny filaminana ny ao anatin'ny État fédéral anankiray zany, ny ao anatin'ny firenena anankiray izay misy ny État fédéral maromaro. Raha ohatra ka lasa aloha ny faritra anankiray ka ny sasany nefa manome satria tsy manana ressource, de tokony ho tonga saina isika hoe insécurité be tsisy ohatran'izany eto Madagasikara. Ka noho izany tsy ny État fédéral ny solution, fa takiana kosa asevo manao ndraiky ireo député ao aminareo reo. Inona fotsiny nataondreo ao? Asevo mandray andraikitra ireo satria olona any aminareo, député any aminareo naray vaovao azy hoe député any Mandritsara, any amin'ny ambanivohitra Mandritsara, tsisy mitaraina momba ny lalana fa tena farak'izay ratsy be. Mandritsara Maheva tanàna iny, de ny ataon'ilay député any no manana 4x4 mitatitra vola. De ndrasana ovaina ve ny drafitra? Ovaina ve lasa tao fédéral ve zay ve no mampandroso an'izay? Ny zavatra misy eto de conflit ethnique satria ahoana? Misy ny complexe an'ireo avy any amin'ny sisintany mikasika any ampovoantany tamin'ny ady farisena tamin'ny andron'ny Radama sy Ranavalona sy ny Andrenamponomerina, de hatramin'izao zay lololony zay mbola tsy voavoa. Mila discutena zany zay no tena fampiavana pirenena, fa tsy le karakaran'ny FFKM tsisy dikany. Alohan'ny hitakiana État fédéral de ny hoe inona mba zavatra nataon'ny olona tompon'ny responsabilité eo amin'ny tanànanareo, mba nanao inona ny maire atao aminareo, sa hoe miandry famatsim-bola avy any Antananarivo indray hoe sa miandry? Rehefa nahazo vola, nahazo famatsim-bola, rehefa nomena vola anaovana hôpitaly ohatra ny maire teo amin'ny tanànanareo, nitsangana ara-dalàna ve le hôpitaly? Sa WC anao hôpitaly no natsangana, de iny nitokananareo de nareo koa manao hoe merci président, ohatran'le filoham-pirenena fidiana. Le État fédéral, ny mpanao politika no mahazo tombontsoa betsaka indrindra amin'io. Hitanareo misy an'ireny olona tsy mety mahazo toerana, tsy mety lasa filoham-pirenena, tsy mety chef de région reny, mahazo tombontsoa izy amin'ireny satria ao anatin'ny État fédéral anankiray zany lasa ohatran'ny presque filoham-pirenena kely anankiray izy. Ary izay no tena diva mafy amin'io. Ary ireo olona mivoy, ireo influenceur mivoy an'io resaka État fédéral matetitetika io, mba ataovy mba ady adio hoe ohatrany ahoana ny vola miditra any aminazy, mba fatapataro ihany, fa indraindray mantsy izy ireo mahazo vola any amin'ny mpanao politika. De tenenareo koa hoe amina milliard de dollars ny vola ilaina hikarakarana amin'ity concertation nationale ity, de lanitsika amin'ny faux débat le izy. Tsika ve de mazaka État fédéral? Raha afaka mandinika ve isika? De État fédéral ve ny zakan'io sa atomboka amin'ny décentralisation effective? De efa tenena foana hoe tsy mitombina akory ny décentralisation effective de efa takiana ny État fédéral. Ka le izy tokony mandeha par étape. Fa nareo any amin'ny sisiny mitady solution facilité, nefa tsy facilité io fa solution. Vao maika ibezena anareo, vao maika ibezena antsika mianakavy moa no tena de misy vola amina milliard de dollars hijerevana solution ho an'ity firenena ity. De tena ohatrany hoe tena débat mafonja tokoa le izy hoe État fédéral sy État unitaire décentralisé. Tokony hoe zay zany, ohatrany hoe débat tena ngeda be, mendrika an'le dépense, kanefa za mieritreritra hoe diversion politique io. Ary na hiady mafy amin'ny État fédéral nareo, na hiady mafy amin'ny État unitaire décentralisé zahay, de tsy tonga amin'izany akory, fa lany fotsiny le vola aveo, de tsika samy manne eto ihany. Eritrereto hoe 80 taona, 19 taona aorianan'ny fahaleovantena, mbola eto ihany isika, satria ny antony de tsotra ihany, tsisy afaka mandinika, sotomina mifody tonga de samy afaka tezitezitra eo de manao décision tsisy mitombo. De alaivo sary an-tsaina koa hoe isika am'izao, isika tanora am'izao, izay
nandritra ny firy-taona ny potehana ny education manana ny fahalalana hoentina mandinika an'izay ve tsika mahafantatra tsara fa état fédéral ny tena mety satria mba nahay mba tsara nge fampianarana tamin'ny andro ny Philibert Tsiranandreny ary reny ny tokona tamin'ny 72 reny ny tokona tamin'ny 91 sy ny sisa mba nahay ny olona tamin'izany tena teneniko anareo fa nahay fa tsy nitaky an'izany izy de isika taty amin'ny fampianarana nompotehana ve alatsara-tsaina hoe nendry zareo nety be de ny atsika ny fampianarana atsika kizarizary etrereto amin'ireny nomena bonus ireny de isika ve tena hoe amin'ny plasiny tsara tena mendrika ve isika ijuge hoe mety amintsika ny état fédéral zaloha manaja ny olona taloha ary za mahita fa mahery zareo ka raha itsika sao de mba misy vice manque na boulon tsy ampiny atsika hitakina ny état fédéral de ny eto ampivoatany konko fetsifetsy amin'ny raty tsisy dika satria raha nitondra firenentsika ka raha tena nahay tsika foana presque filoham-pirenena teo raha fetsy amin'ny zavatra tsara sika de efa mivoatra ty firenena ty fa ny nepotisme sy ny clan zavatra hafahafa io koa tena mamodika firenena raha tena mahay konko zany eo ampivoatany de efa mivoatra ty firenena ty zay ny tena marina ka tsisy hoe ny anina ny disona ny anina ny marina fa le toe-tsainantsika rehetrarehetra mihitsy rehefa tsy mitovy hevitra aminao ny sasany any de azavao aminazy ny tsy mampety anazy fa zambaniny izy nday le retsy mbala tsaratsika jiaby ny hitatsika nisy partage nataoko ny moaly de niparitaka be izy makasiky ny hevitroko manokana makasiky ny hoe bon état unitaire sa unitaire sa de état fédéral tout ça izay voizigny am'izao fotoagna zao tsy hoe voizigny fotsiny fa raha heritreretintsika ho atao hoentsika iroso landala kokoa fampanosoagnany firenena zay raha manana ity nitondra hevitra naka manokana za satria misy sokajin'olo na misy vondron'olo izay mbola mitazogno mafy amy resaka état unitaire zay zay ny antony namoahagna hevitra hoe nataoko saritsary teny ny resaka administration vitsivitsy natao hoe reto ataotsika be roa reto be salampy reto ataotsika agny marontsihitra reto ataotsika ry antony zay nagnanaovako igny mba hatsapatsika jiaby fa regny ny fijaliagna zay iaignan'olo avy agny lavitra dia lavitra mamonjy ao Antananarivo hagnano raha agny zay ny antony nagnandeha nagnapitrako fa tsy hoe tsy fitiavagna ty tsy fitiavagna ery tsy agny le izy ary mila tsy haitsika fa atsika dia miady hevitry amin'ny raha jiaby de agnatsaragna firenena ty fa tsy ho fankalagna fokon'olo hafa fankalagna vondron'olo fankalagna olo ntaoteo tsy agny izy fa ino raha ataotsika afahantsika agnatsara ndraiky na hirosoantsika landaliny kokoa amin'ny tegna fampanosoagna zegny antony nagnanaovagna igny partage marobiry fa kanefa ndrisy asaha ompa ozo fagnambaniagna zegny ny nazo taminazy fa tsy magnino satria matony tena magnano regny fa vognona ary mety ho mafimafiny zegny ny raha azo amin'ny fotoagna zay tegnana ampitagna hevitra ampelezagna hevitry mikasiky itya ny fédéralisme na faritry mizakategna zay tretritsika na ny faritany mizakategna zay ho avy io ho ataotsika fa ty ny raha tiako ampitegny tsy ho vitany hady hevitry sy ny asa sy ompa sy mitariny agnaty Facebook tsy vitany bravo tsy vitany partage tsy vitany vue maro fony raha ty fa mila farisy ndahatra atsika tsaraikaraiky ary ny fahaizantsika laligny raha zegny sy ny raha miambigny atsika raha ohatra ka ho avy zay fotoagna zegny ary mila haitsika koa fa tsy olo vitsivitsy mandeha mivory karaha ataony tary amin'ny concertation zay natao hitan'olo ny hanapa-kevitra amizay fa tsy maintsy ny référendum ho avy io fitsapakevim-bahoaka no ho avy io izay horarigny fa fitsapakevim-bahoaka no ho avy io izay volaniko zika donc amizay fotoagna zegny irarigno za ho hisy projet de constitution mety ho aroe telo ho avy eo afatsika misafidy fa tsy oui ou non fo ny raha mety ho hisy io ka donc arakaraka zegny ny raha tiatsika atao miainga avy agny fotony agny hiakarty amin'ny foby hiadiagna hevitra amin'ny concertation nationale izay andraisan'olo jiaby anjara na handikape ny mpagnano politiky na ny maregny na ny jamba na ny tsaiky na ny olobe jiaby izay mety
tokony ho andrainjara am'izay mba fahamizy hoe atsika jiaby miaraka namolavola izy atsika gasy jiaby ary hita fa ny avy amin'ny sisiny no tegna resy lahatra hoe alohan'de tao am'izay ty zavatra ty izay tsy fankalagna olo tsy fankalagna faritra tsy fankalagna sokajin'olo antony andena agnanaovagna izy fa miandrandra hoe tagnatin'ny enimpolo taogno loso atsika jusque maintenant tamita unitaire zay a de loatsika mba hivadiky ato indray fotoagnany fagnavozagna atsika jutika donc raha reny loatra atsika raha ohatra ka miditra am'zegny ary hevitro zany pedevitsika fa tsy olo tsy hoe misy olo hoe mietretreta unitaire ke hoankalaitsika izay mankamamy ny resaka fédéralisme tsy agny mihitsy fa hevitry ny ampiadigna akory ataotsika andresy lahatra olo jiaby ary resy lahatra ireo agnatiny izay mankamamy io état unitaire io zegny ny raha tokony imasoantsika eto ary ampatsaheviko tonga zay fotoagna ifidianana zay karazagna zegny ny proposition zay atao io amin'ny resaka projet de constitution na ny 1 na ny 2 na ny 3 am'izay fotoagna zay dia mila mandeha mifidy atsika jiaby izay mpakamamy izay zavatra zay zay mankafy ny resaka fédéralisme zay ary zay resy lahatra ary zay mahatsapa fa io ny vahaolagna am'izay fotoagna zay mila mandeha mifidy tsy vitan'ny vavabe tsy atakalo katy tsy atakalo boîte tsy atakalo disco tsy atakalo fandehanany tsaiky andeha mpagnanoviny vacances tsy atakalo bara izy am'izay fotoagna zay fa mila présent en bureau de vote olo jiaby hitako fa manomboky misokatra misokatra agnarana agny amin'ny fokontany sy ny tariny agny mila misokatra agnarana mila tafiditra agnatin'ny liste électorale olo jiaby mila tafiditra agnaty liste mpifidy olo jiaby fa tsy magnano vavabe agnaty Facebook fo tsy ndiakatra diokatra télé ny vavabe partout fo fa mila miditry tahoma olo jiaby ary vérifie agnarana mipodiana koa fa mipodiny siany mipodiana io magnano vérification ndray anao osatsyo koa tsyo ampidira ndraiky ary magnanaova saroty atsika tsy maintsy tafiditra agnatin'ny liste mpifidy atsika jiaby anao jiaby tragno araiky ao oaiza andania fotoagna na milahatra na ino satria mavoatsika matetiky za tsy ho avy agny satria le fa haiko ny lany fa haiko na olo tsy ho tiako fa mety ho lany io za mbo meky andividy hena vondraka zafady na za meky mbola andeha tanimbary janonaka mba tsy vitana tsy atao zegny eky araiky ty ity tsy atao zegny eky tadidio fa izegny safidy ataotsika eto mety iagnana agnatiny 10 taogno na 3 taogno magnaraka ke donc aza atao sangisangy averiko ndraiky misokatra ny fandisota agnarana fokontany mandihana misokatra agnarana andesa olo jiaby koa fa olo mihoatra ny 12 taogno andesa agny mandeha misokatra agnarana agnatin'ny liste électorale agny miapodiny seny magnano vérification indao vérifia ninao osatio satria tsy maintsy mifidy olo jiaby tsy maintsy io zany na inona ny antony afa-tsy olo marary l'hôpitaly ndraiky reo agnatin'ny fonja agny fa sisan'izay mila mandeha olo jiaby angorogna forcevigna antsika jiaby mila mifidy izy andeha fidy am'izay fotoagna fidy aviany fédéralisme zay andeha fidy atsika hita fédéral zay eritrerititsika tiagna hatao zegny ary za misy matoko fa tsy hoe honao raha andeha ho avy io fa misy karazagna zay mety olana mpanorenana 1 ou 2 ou 3 na zegny ataotsika io am'izay fotoagna zay aizantsika hoanana safidy tsara ary samy ho resy lahatra am'izay safidy andeha ataotsika zay ampodiko ndraiky tsy fankalagna foko tsy fankalagna olo tsy resaka tribaliste sy ataotsika ty fa resaka ino ny mahatsaratsara kokoa ampandrosoantsika ho moramora kokoa ny fampandrosoagna atao fa tsy hijanona amin'ny état unitaire ty sarkasme no ataoko tamin'ny moaly igny hoe ho takatra atsika ve karaha tiange taondreo olo baka be kily baka be roa andeha agnamboatra passeport 190 000 ariary ny tokony ho izy mety handaniany vola amin'ny 2 millions d'ariary zay ho vita passeport zomody ny frais de retour ny sakafo ny fotoagna lany économie jiaby andeha agnamboatra passeport fa karaha zegny koa ireo baka an-taninarivo zao koa lefa andeha agnamboatra passeport agny beloha na agny tsy hombe sahiragna reo baka agny mandany mitovy io koa donc mitovy zay fo mba hafahatsika mahatsapa fa karaha zegny ny jialy silifily ny fagnamboaragna i raha jiaby io ke donc za mivolagna atsika baka amin'ny sisiny jiaby kotie jiaby mivoasa am'izay fa mila mandeha mifidy ke dian'izao mila mandeha misokatra agnarana mila tafiditra agnatin'ny liste mpifidy olo jiaby feno vola ambin'ny folo taogno ohatra ary tsy maintsy mandeha mifidy ary izy io mandeha fokotagny misokatra agnarana io baka io izy mba lampodiny seny ndray mandeha hoe zahavaosatso mandehana verifieny agnaranao rehefa hitanao fa tsao atsofotro ndraiky mandeha aza magneky tsy ho tafiditra agnatin'ny liste mpifidy zegny enonakagny ke donc tsy vitany vavabe sy adivotry sy partage agnaty Facebook izy ty efa hetsika tadiavitsika zao tsika mila mahaleo tegna ny faritry misy atsika
izay tsy midika hoe hanana falefantegna indépendance saraka amin'ny Madagasikara tsy agny fa tsika mila malio tegna amin'ny raha jiaby administratif iny décision jiaby tiantsika atao agnamboatra l'hôpital tsika tsy andeha angataka Antananarivo agny tsy andeha angataka aeky ampiliky fonctionnaire tsika tsy andeha angataka Antananarivo agny eky anjaratsika magnano izay mahatsara ny tany faviatsika tsaraikiraiky agny tsy fidin'olo jiaby andivangongona Antananarivo agny olo jiaby tsy managna programme typeraka Antananarivo zay fa noho ny fagnarahana zay fandrosoagna zay fagnarahana zegny niveau tsara amin'ny fampianarana zay fagnarahana asa fagnarahana vola manjary manonga Antananarivo azy olo voilà zegny fononakay ampitapitao apartao izay zavatra tsika zay makasitraka makateligny ho atsika zay nagaraka